Godine 1949. britanski književnik George Orwell objavio je roman 1984. Radnja romana opisuje futurističko totalitarno društvo čiji oligarhijski vlastodržci upotrebljavaju najsavremenija dostignuća tehnologije i psihologije kako bi držali mase u pokornosti. Knjiga je postala jedna od najpopularnijih knjiga 20. vijeka, a neke fraze iz romana, kao što je veliki brat vas posmatra, postale su kultne. Orwellova nevjerovatna sposobnost sagledavanja društvenih pojava i razvoja zla među ljudima dovela je do stvaranja izraza orvelijansko društvo. Proteklih godina Orwellova knjiga postala je veoma popularna, pogotovo nakon niza antiterorističkih zakona u Europskoj uniji, koji polako, ali sigurno dovodi do stvaranja špijunske super države velikog brata, u kojoj vlada strah, a slobode pogažene. Jedan od primjera je Velika Britanija, koja ima više nadzornih kamera nego stanovnika. Dok su vlade ranije upotrebljavale i uspostavljale sigurnost kako bi ljudi uživali u pravima, sada se situacija promijenila, a vlade oduzimaju ljudima prava kako bi im pružili sigurnost. Ovakvim sistemom masovnog nadgledanja ostvaruje se svijet velikog brata kojeg je predvidio George Orwell. Njegov roman dobio je na popularnosti nakon što se otkrilo da američka tajna služba NSA kontroliše internet i elektronsku poštu cijelog svijeta. Nakon toga, jedna američka online kompanija za prodaju zabilježila je porast potražnje za Orwellovom knjigom za čak 6000%. George Orwell je pseudonim britanskog pisca i novinara Erika Artura Blaira, koji je umro u 47. godini od tuberkuloze, samo godinu nakon izdavanja knjige 1984. čiju popularnost nije doživio. Teško je nabrojati sve što se ispunilo iz proročanskih riječi u Orwellovim djelima, a još teže navesti njegove citate i misli, koji su danas aktuelniji nego ikada. Evo nekih citata George Orwella. Politički jezik je dizajniran s namjerom da laži zvuče kao istina, te da se opravdaju ubistva. Sloboda je pravo da se ljudima govori ono što ne žele čuti. Za one koji žele upravljati nama, rat je mir, sloboda robovanje, a neznanje snaga. Veliki brat vas posmatra. Stranke samo traže načine da se održe na vlasti. Njih ne interesuje boljitak za druge, niti pravda. Stranke jedino žele moć i vlast. Moć nad drugima znači razbijanje njihovog uma na milione djelića. Nakon toga isti um se slaže i gradi na način kako odgovara moćnicima. U vremenima univerzalnih laži izražavanje istine je revolucionarni potez. Ako želite viziju budućnosti, zamislite vojničku čizmu koja gazi po ljudskoj glavi zauvijek. Ratna propaganda, laži i mržnja dolaze isključivo od ljudi koji se ne bore. Jedino dobro ljudsko biće je mrtvo ljudsko biće. Najveći neprijatelj normalnog ljudskog izražavanja jeste laž. Niko na vlast ne dolazi s mišlju da će jednog dana otići s vlasti. Što društvo više upada u laž, ljudi više mrze one koji govore istinu. Glupost je važna kao i inteligencija, ali inteligenciju je teško održavati. Sve je teško, a najteže je biti normalan. Čovjek umire kada mu umre mozak, kada mu više ne može pasti ni jedna ideja na pamet. Moć kvari, a apsolutna moć apsolutno kvari. Koliko si moćan, vidi se po tome koliko ljudi pati pod tvojom moći. Narod koji bira korumpirane političare, laživce i lopove, nije žrtva, on je sudionik. U kojoj godini živimo? U 2017. ili 1984. Bila je ovo 590. emisija.